Kublai pi barok ki prok pajor ki bajus nantan pan sengap ki video ha kene channel. Hanik video ngan warai pi kendiat Jepang ke Denmark sebat ke France ki bedan grup di ha ke FIFA World Cup ke ban selong hakata hau benai bakat way. Tiga i ke bangakwa wan raj pi kum bangi dia i ha ke Nation League wad ke FIFA World Cup ke badang Shudep House Nem Arjar Khat pra. Kini ki tim kelakut dah ke jingya kai. Henrel dangi pai pat ke Nation League ke badang Shudep pro ke Denmark kelap rem Arsen yang France. Ke France kelas rem ke Denmark halayeng da ar levi goal sachisen ke Denmark lapan rempat ya ke France halayeng da ar tanot goal. Kejengkeli ke bangakwa ban bo hang ne hato ke Denmark kan la ne ban penrem ya ke France haga ne ke FIFA World Cup ka ban selong. Haba payo show ke France ke dai ke lado jong ke FIFA World Cup House Nem Arjar khat pra ke dai ro ke lado jong ke Nation League House Nem Baladem. Kemilti ban ya konda ya ban poi biang seka final haga FIFA World Cup Jones Nem Arjar Arpoar kamun menta ka semoy. Henry ba pai pet seka Denmark ka dai gari ke badang ya rong tang chisen seka quarter final. Henry bon kalenti ya jengka ka kut pej ha ka round 16. Henry ke jingkeli kan ong hato ke Denmark kan yelek kai bha ni em kum ba yelek kai ha ka Nation League. Namar dangi pai seka Nation League ke baga Denmark ka dan ha ka group 1. Kado rung daga basai sya ke final playoff jang ke Nation League daga beruna shipoin ya ke Croatia ke babat dah kerdan ke Kledo jang ke group 1. Hawa payu show sekini ki art ligri baklan bor hari Europe ladab ya kendo hado kan Rusen kan ba ke France ke job Frasen ke Denmark ke job Rusen kan ba ki ya kai Arsen. Hage jingila kai perlok badang sudah bro bero artli layora da ke France. Tikini ki tim kenya kendo ka arp brutri ku benai bakadwe ti perlok ya ka ege tim ka ba pen kershan ya ka France ne ke Denmark ila ban ay ki comment jumpi harum jangan ke video te tang kini ngin si kendo pada ka ba video ku blai shibona